Assalamu alaykum aka. Qanchadan kelgan qo'chqor bor? Qaysinisi 40 akam? Jep tegizilabi. Jashlari qanday o'qiyapti? Жаңы тишат. Qo'zi bor ekan-da, bunday aytganda. Qancha bosh bor bu yerda aka? 8 bosh. Bozor qanchaga ko'tardi berbedingiz? 33'tü. 33 dan berbedingiz, ha? Oo, yaxshi aka. Bazoringizni bersin anda akam. 33 ming so'mdan berbeptir tuğanlar. Anlamesem kanaldan alыстабай turыңыздар, narqı жақтағы чоң qochqor borga o'tamiz. Bu video жабан чоң qochqor bor жөнүндө болмокчу. Kanaldan alыстабай подписка баса элек болсоңуз басып, лайктан басып коюуну унутпаңыз. Инем канчадан келген qochqor бар? 27ден тегиз, Канча баш бар бу жерде? 9 баш, Канчадан бербедиң укам? 24 миң сомдон бербедиң, Жаштары канча? Кандай? Эки тиштер, Жабан эки тиштер же козу бар арасында? Жабан эки тиштер, Жакшы. Базарыңы берсин укам. Ассаламу алейкум ака. Канчадан экен бу qochqor боруңуз? 30 миңден 100 миң сомго чейин. Ого, көзгө уруна турган чоткий qochqor бор экен ака. Бербеген сенаңыз канчадан болду? 50-60, Кичинекей 30 миңдик дегениңизди канчага бербедиңиз? Сода бөлө элек, жакшы экен. Булардын эмнеси кандай? Линиялары арашанбы? Линиясы кандай болуп калат? Айзбек, Нарбукан, жакшы. Нарбукабы? Нарбуха, Жакшы түшүнбөйм да, акам ошого сураган. Могу козу бар кандай болуп калат? Булар деле арашанбы? Булар канчадан козу бар? 20 миң сомдон, Жаштары кандай? Могулардын чоңдордун жаштары кандай? 2 тиш 4 тиш чоңдордук, булар козу бар. Ургач эркек? Эркек козу бар, Общий канча баш бар бу жерде? Наркы өтөм ушундай ака. Азыр ал жакка да өтөбүз. Каналдан алыстабаңыздар туугандар. Ассаламу алейкум ака. Козу бар канчадан экен? Канчадан канчага чейин? 15ден 12ден 15ке чейин, Баары эле козу экен, Эркектерби? Булар арабашкандар же кандай? Арабашкандар, Жакшы ака. Буларга сода болдубу? 15'ten gitti, 14.200'den gitti. Ар кандай кеттир? 16 миң 15 миң сомдон кеткендер болду. Чоңдор, Жакшы ака. Канча баш бар бу жерде? 104'төн 15 баш сатылды, Ошондо канча баш калып калат бuyakta? 90-81 демке, 81 демке болуп калат. 86 штук калыптыр. 104'төн 15 штук сатылыптыр туугандар, калганы турат дейт. Булар эркектерби же ургачы бар? Ургачы ончакты эле, калган баары эркек. Каяктан алып келдиңиз? Аябай крупный го. Каерден? Таластан, Сусамырдан, Жакшы ака. Базарыңыз берсин анда ака. Канчадан дейсиз ака? 21 миң сомдон тегиз алыштыбы? 21 миң сомдон тегиз алыныптыр. Мына ака уккандар айтып жатат туугандар, ээси болсо ар жакка басып кетиптир. Жаштары кандай экен? Алды 2 тиш болуп атат, Анда баары эле коз экен да, 10 баш, 10 баш qochqor бар. Баасын өзүңүздөр уктуңуздар туугандар, анда эмесем башка видеолорго да өтсөк. Укам, qochqor бар канчадан? Билбейм. Сен эмеспи? Укам, не алындыбы? Канчадан алдыңар? Канча? 35 миң сомдон, Жакшы укам. Жаштары кандай бар? 2 тиштер, Канчадан денесиз? 28'den kemi var. 28 миң сомдон кеми бар, Жаштары кандай болуп? 2 тиштер, Бербеген сенеңиз канча болду? 24,5'den beri. 24,5 миң сомдон бербей атасы. Базарыңызды берсин анда ака. Ахат, досум, канчадан экен qochqor бар? Канчадан досум qochqor бар? 80 миң сомдон тегизби же кандай? Тегиз, Бунун эмнеси кандай?
пародасы. Гисар арабаш. Гисар ауганбы? Таза гисары, анан арашандар, жакшы. Жаштары кандай? Козу тиштер, Эки тиш, 4 тиш, козудан 2 тишке чейин. Урук үчүн. Кеми бар, Бербеген сенен канча болду, досум? 55 миңден бербедиң, Канча баш бар бу жерде? 7 баш, Жакшы досум, базарыңы берсин. Кел досум, номериңди айтып кой бияка кел. Жок, айтып эле койсоң. Жакын. Айт бер. 79 менен 95 57 98. Арашан гисары керек болсо чаба берсин, досум, Атың Ахат. Ошондо айтып коелу. Жабабатта кимге арашан керек болсо чаба бериңиздер. Канчадан экен, брат? Канча сом? 90 миң сом кеми бар, Бунун кандай? Арашанбы же кандай? Арашан. Арашан Бишкектен келген. Линиясы кандай? Билбейсиң, Жашы кандай болуп калат? 4 тиш эми жарыды, Бербеген сенен канча болду туган? 60 миң сомго бербедиң. Мына сага өзү дагы айланып куйруктарын көрсөтүп жатат. Кочкор, аябай сонун кочкор экен. Уруктукка аябай сонун кетет. Базарыңар берсин, брат анда. Ассаламу алейкум ака. Канчадан экен кочкор бар? Бу сатылды 30 миң сомго, Тиши кандай мунун? 2 тишпи? Наркысычы? Ал деле 2 тиш. Канча аныңыз? 45 миң, мынаке 30 миң сомго сатып акча эсептеп берип жатат, туугандар. Азыр 45 миң сомдук деген кочкордун наркы бетине өтүп видео кылабыз. Каналдан алыстабаңыздар. Мынаке туугандар, 45 миң сомдук кочкор. Бир аз жакындатайын кадрды. 45 миң сурап жатат, наркынсы 30 миңге кетти. Өзүңүздөр уктуңуздар, туугандар. Ассаламу алейкум ака, канчадан экен кочкор барыңыз? 60 миң? Эки 60 миңденби? Жаштары кандай болуп калат? 2 тиш, бербеген сенаңыз канча? 50 миңге бербедиңизби? Жакшы ака. Базарыңыз берсин анда ака. Ассаламу алейкум ака, кочкоруңуз канчадан экен? 40 миң сомдон, Жаштары кандай? 2 тиштен 4 тишке чейин, 2 тиш 4 тиш, жакшы. Базар канчага көтөрдү? 36-дан бербедиңиз, Экөөнү 72 миң сомго, Жакшы ака. Базарыңыз берсин анда. Ассаламу алейкум аба, ана куйруктуусу канча сом экен? 100 миң сом, Бу кандай эмнеси, пародасы? Ауган арабашы? Жакшы. Ошону канчага бербедиңиз? 70 миңге, могу кочкор барыңызчы? 100дөнбү? Буларды канчадан бербедиңиз? Муну 50, онанычы? Сураган жок, Жакшы. Булар деле ауганбы? Ауган арбашкандар, Мынаке сага туугандар, эң сонуну могу кочкор аябай көзгө таштабат экен. Az тобу обзор кылабыз. Өзү да бурууду мынаке туугандар. Базарыңыз берсин аба. Ассаламу алейкум аба, канчадан экен кочкор барыңыз? 80 миң сом, бунусу. Бунусучу? 60 миң сом, Муну канчага бербедиңиз? 80 миң. Сурай элек, Жаштары кандай болуп калат? 4 тиш буучу? 2 тиш, Жакшы ака. Канчадан экен шеп булар? Буларда кайсынысы? Мынчага чейин десеңиз болот. 26'dan 38 миңге doğru. 38 миңге чейин, 26'дан. Чоң 38 миң 26'дан 38ге чейин экен туугандар. Базарыңыз берсин аба сиздин дагы. Шеп, кочкор бар канчадан экен? 80 миң сом, наркынсычы? 40 миң, 50 миң наркычы анда? 50 миң, Бербеген сенабарыңыз канчадан болду? Сураган жок, Жаштары кандай? Бар эле 2 тиш, Булардын эмнеси кандай пародасы? Ауган арабашы? Алато? Ушундай да парода бар. Tavlandı o. Зорго ака. Моюндары өзгөчө экен, Айрыкча. Жоон гана. Базарыңыз берсин анда ака.
Шап, қанша сұрап отырсыз? 60 мың сом, жашы қандай? 4 диш, а сода қаншадан болып жатады, шап? Мындайлы, тартпайлы қойынан да содаңызды. Майлы ака, базарыңыз өрсін анда. Шап, қаншадан кен қочқор барыңыз? Қайсыңызы 130? 130, ама о 70 мың бе? Неге бұл екі теңелі ғо? Емне үшін сал қымбатырақ әке аныңыз? Таза қанды не, арашан ба? Жақшы әке. Жаштары қандай оқуат? 4 диштер, 130 мың сомдық қочқор, мына екеуі бірдей екен, бирок бұн таза қанды деп атат. Ама о біраз аралашма әке. Бұнысы аралашма екен, жаштары 4 диштер екен, нарқы 130 мың, бұл 70 мың сом екен туғандар. Қаншаға бербедіңіз, шеп? Нарқыны 95-ке бербедіңіз, мұны чо? Сұраған жоқ, жақшы әке. Шеп, қанша екен бұл қочқорыңыз? Қанша? 60 мың сом, жашы қандай? 4 диштен өтті. Бұның линиясы қандай? Арашан бұ же қандай? Аралашма, Бербеген сенаңыз қанша олды? Ар қандай сұры олды? Ең патологы чы? 30 мың? Чүмәді? 38 мың 400 сом, жақшы әке. Шеп, бұл қозуарыңыз қаншадан сұры олды? 70'ten de otağız. 70 мың сомдан деп атса, бұл қандай бұл арық? Bunlar ek dişler. Екі диштер, емнесі пародасы қандай оқуат? Гисарлар, жақшы әке. Тегізілі 70 мың сомдан? 40 minden sattık. 40 мыңнан саттыңыздар, Бербеген сенаңыз қаншадан болды? 45-50'den sattık. 45-50'ден саттыңар, 40'tan sattık, 40'tan. 40'тан саттыңар, кішінарақтарын. Şuradan şekil. Жақшы әке, базарыңыз берсін анда. Шап, қанша сұры отыз? Aldı 65 мың сомға алдыңыз бі? Жашы қандай? 4 диш, Gelen takip geçerken жақшы әке. Beni kemese koy. Базарыңыз берсін анда. Бұлар кімден кен? Шап, бұл қочқор орыңыз қаншадан кен? Araşan eken. 50'ден сұры отса, бербеген сенаңыз қандай олды? Сұрайлеге. Бұлар қандай пародасы? Арашан бұ? Қозу. Нарқычы? 4 диш ем жару атады, жақшы әке. Шап, қанша сом бұғыңыз? aldım aldım. Қанша алдыңыз? 65 мың сом алдыңыз, жаңағы қочқордың есі. Өзін тартайым сізді да? Қочқорды тартады екен. Özün tartma. Жақшы әке, базы. Tarta verme sen niye? Soğuk demesin ha? Қайша қап кетейін де отыз қочқорды? Базар қорғын ғой. Ұрықтыққа соның болып кен да? Бұйырса. Чоң-чоң қочқор орда бас. İnşallah. Kança koyunuz var da sıravaysın. Soğuqlarınız қаншадан кен, әке? 60 мың сом, жақшы әке. Тегіз 60 мың сомнан бұ? Нарқынсы қочқор бар, жақшы. Соғықты қаншаға бербедіңіз? 35 мың? 45 мың сом ғой, жақшы. Нарқы қочқор барды чы? 70 мың екі өні бербедіңіз, жақшы әке, базарыңыз өрсін.